Biyag Di Tao. Hello, good morning, good afternoon, good evening manan kada kayo amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti intay pa nagdrama, wano pa nang ipatangatang iti sabali manan nga istorya. Intay pa ituloy ti kumablaaw. Hello ka ni Ma'am Rose Rodriguez, ni Ma'am Lerma Dagdag, ni Ma'am Gloria Agrida, ni Jocelyn Tabilas, Betty Segundo, ni Jovelyn Manganip, Eileen Agra, ni Almira Vlog from Jasmine Rivera, ni Virgie Arcila, ni Marisa Raceles from Jacqueline Nofis, ni Ma'am Aurora Buenavista, ni Ma'am Jolina Aquino. Intay nga ro dandangan ti episode 168. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Ada na-receive ko a text di teacher ni Ethan Itay. Ada ka no meeting di pagadalan inton bigat. Kasta ka di? Ay kat mapala ka. Awan parikot iti daytan lakay. Nalala. Si kalatan ti mapantadyak masaango. Ken mangkita kan tulangan iti pagluganam. Saan kaya maitulod? Ni, apay ngay. Nas ka nabantayak dagiti trabahador. Ang mga noon manan matrabaho da, nukas jay asaan da mapantayan. Ay, sabagay. Sapay no saan ka agbantay kat agtugtugaw later aramidan da. Kung nga rod, isong aglugan kailangan iti tricycle inton bigat. Nanang, adda ka no meeting ija eskwilaan ko na ni teacher mi. Ay, kastaya. Kaano ka no, anak? Inton bigat, nanang. Ay, nasken nga ron nga aglangan nakmanan iti trabaho ka. Wen, nanang, masapol ka no nga mapan amin nga parents. Sige, mapanak to, anak. Sige, aggidan tanto garod nga apan ija eskwilaan no bigat, nanang. Oh, si kamat gaya, Margie. Nakarubot ka ka din ang mapan makimiting? Ay, wen kumare. Ururayak langin ta anak ko, mapan kamin. Anya, kasta tilangam ang mapan ijay pagadalan? Ni, apay, anyat parikot iti lang hakmare. Kita umanday talangam. Kanday takawas mo. Ay na, no siya klaang, mabainak lakit di, nang runa tapagadalan ti papanan tayo. Ha? Kanday tabag nga usar mo. Hay, anyamatan. Chip lang arudan, daan pay. Di ka kadimabain kadagiti co-parents mo. Si kalaang tinaidumduman. Ultimo day ta sandal mo, daan. Saan ka pa yung makagatang itibaro? No may papanlang iti gamit, mare. Lulakit di ta nadalos, uray daan, okay lata. Naibaggarod kan katapasig ang inginaan nagiti gamit mo. Ngamin pinilik tinakiasawaak. Tay adda kwartana. Saan akaskan ka? Nga agkam-kamalaang itilamos ijay karayan ti asawam. Tapno adda mailako na apagbiagyo. Ha? Ngamuray no kasta, kitaam kumamat at ti outfit mo. Nang runa no meeting ta atendaram. Nakababaing day talangam. Dita ka man laangan. Anya? Kasta timbaga ni Lani ken ka, sister? Ay, wen mare, iso na dadahal ti aldaw ko itay bigat. Apay pay lang amin akasapulan nga uyawen dati pada da atao. Di na agyaman, nakas dati ka sasada iti biyag. Ay, kasta talaga mare. Sa bali talaga ti maramidan ti kwarta ita. Kabaalan na pagbaliwan ti ugali ti may sa atao. Nakunak na ita. Ngamin, idi saan pa nag-abroad nila kay na. Saan matakas di ti ugali na. Nasaya at damot na makisarsarita iti. Ngam, kalaat mo ta nagbaliw idi adan kwartada. Ay na, damam mo kakakasta at tao. Dagitay tao asan arumbang abumaknang. Ngamin, ibadek dati pada da atao no adan kwartada. Sapay la kumaata makaamiris dan to. Ngamin, uray ti asawa na. Nalabusan ti panagsasauna.
Uray bastit laban, nagpadakkelan na. Tapno at dala rason na makasao iti sana nasayaat. Anya kay mutten tata? Kasla di kay agpampanunot Nakita yung met nga da nakasalapay di ta arubayan may. Hanggang nagpur kay lata. Laklakayan kayo nga awang panunot na. Ay, anya. Ay, pasensya kan roday. Nakita kong nga dasampay. Tiamok ako pagpigadan dagi jay. Iswa nagpurak iti bulbulong barok. Apay, gapo ka di tapigadan. Ket uray maasukan agpuor kay latan. No kada kayo anak urapay ket mabalain. Da kami, saan? Gapo ta uray pigadan me ket mabalin a pagpunganan wenno pagturugan. No minsan, amo yun ton tata. Di kay basta-basta agpupu or no adda nakasampay. Nalawag. Mauwain. Maminsan pa nga ulitan yun ay. Saan la sermon ti mangagyaw? O ala, pagandara mong tilugan lakay, tasambutin ta no nakalukat pa di paggatangan iti materyales. Mabit man lang. Apay kastimatan ti angot to'y unag. Dahil dyan man alakayan dong. Jack ngamin na iklos ti tawa na ito'y lugan itay kahit. Iso nga imunag ti asok, tanagpur iti bulbulong. Anya? Iso nga napanak itay ijayan na kat inungtak. Rumbang laang. Aglablabasan dagita akaruba. Di pa'y lakit marga ay yalikod ti balay da. Total, asidag damat ijay ayan ti tepang. Tapno umakar da kuman iti pagbalayan da. Hay, makauma dagita akaruba. Huwag nga rag. Ay na, no saan la alakay dahi jay alakay andong. Amang ano, tinapis ko itayan. Di mo pa'y lati na pistap no agnakam. Maminsan pa'y nga aramidin na. Ipakan ko kinkwa na dagi jay bulbulong a pupuran na. Total, isumot ti kan kaninda na kurapay. Bulbulong! Nay, si kamot gayam lanay. Amangan no kayat mo ti gumatang itilakok akan kanon. Imbagla merienda dagiti trabahador yo. Ha? Ay, sana na. Iyo. Saan kami amang mangan itikasta? Kan may sa special a kanayon ti merienda dagiti trabahador mi. Kanayon a pizza. Anya. Maariya kakagumatang itilako yo. Anya nga iti amok. Ang mga no saan analinis ti pan nakaluto na. Ha? Ay saan man. Nalinis da ito eh. Saan kumamot akas ti panagsasaom. Ngamin saan akmat nga aglako iti saan analinis. Ngamin makanda ito eh. Ingkay kit di ilako iti daduma. No, adamayat agumatang. Ay na. Apay pay lang amin alakwan nyo idakat amo yung mutan ti ugali da. Ay, saan abalay balasan ko. Maudin dayjay apanangyawis ko agumatang itilako. Ay, wan no kasjay tumot lang masaher tirik nayo. Gapoy ti kasjay pa nagsasauda. Wan nga rod balasan ko. Sigod mat asan akasyay nilanay. Ngam no apay mat akala at anagbaliw ti ugali da. Manipod rimang ay ti panagbiag da. Ay, kasta talaga nana. Ang ambayan tayon. Sana na ti panunutan tayo. Tinapatag. Awan dakes nga aramidan tayo kadakwada. Agtali na tayo lataan na saya at kadakwada. Nana. Oh, apay anak. Apay akas tati lang ang masimang pat. Apay anabasbasa ka anak ko. Pati tabag mo nabasa. Binasanak ni Lloyd ije pagadalan mi nanang. Aniya? Ibagbagak ahuston ngam binasanak mutlata. Ay, una yan day jay nga ubing. Ala, takasaritak tuman ti inana. Kasano anak astrik ka dito'y balay mi, Margie? Ay, kwa. Si Mirakaklatan at nakitak mat anak kalukat ti gay ti umare. Anya,
Simra ka saan mo nga impakada? Kan anya tirantam tem may ka ditoy. Kaya't ko lang nga ipakaam mo kada kayo ti inaramid ni Lloyd nga anak yo. Ay na, sakbay nga imay ka, amo kunti may papan iti dayta. Ngamin, nag-text kanyak ti teacher da. Oh, anya ti parikot mo? Sinaludsod ko ti anak ko. Naku na, naabasol ka numot ti anak mo. Isutiin mo na. Anya? Kaya't mo manan aparwaran at ti anak ko tinagbasol? Ha? Aging sisingpet ti anak mo. Pa-victim. Ay, no asino man ta kimbasol kadakwada, mare. Masapula bagbagaan tayo, alat talagit anak tayo. Ay na, awan oras ko para kadagita bambanag. No awanan ti sabali nga ibagam, agawid kan. Ado pa'y ti pakakumikuman mi. Mapan kami pa'y ijay ini. Gumatang kami iti tinted asarming para dito'y balay mi aramid na awatam. Nasayaat man tayo may kamare. Ay, wan, sister, maborboring ak iji balay. May sak ngamin, iso ngay mayak. Ay, win gayam, nalabsak di papaarami dala ni abalay da. Ay, nagdakil a building sika. Uwan nga rod. Dayjay mo't ati bunga ti panag-abroad nila kay na. Ay, kat, nasayat no kasta. Angam, kumusta nga tilinangan niyo? Kasdi lata. Nasayat lata mat. Iso na lang taliklik-likak no maminsan. Ngamin, uray nasaya at ti pan nakisaritak. Sa bali mo ti pan nagsungsungbat na. Ay, sinabi mo pa. Iso ano kasarita na, kasaritak mat. Ngam no saan? Saan? Anya, ag-advance manin ni Nestor iti kwarta, lakay? Wen, isut na kuna na itay. Ay sana mabalin. Ibagam kadakwada nga ikaro da pay amin abalida. Sakbay nga ag-advance damanan. Kasapulan na nga rod unay. Aganak ngamin ni bakit na. Aramatan na di ospital. Ay saan? Dakkel pay lang tibali na. Naskan nga ikaro na pay. Ni, apa yun lakay? Nagsirwar maten amin at tao iti babalay da. Huwag nga pweso. Ni, adu da iti igit ti kalsada. Mabitan, isardeng mo bi itilugan. Nagpigsaging ginag, bakit? Wala nga paiso. Sige, rumortan itilugan. Kartingam lakay. Ay na, naibaglakid din ta nakarwara dagos nagiti trabahador da rode. Iti mararami na balay da. Wan nga rod lakay. Ah, Imbagla ngan tanarik na daadagos dyan napig sa aging ay ginag. na, sayang tinakila balay a mararamid. Nargayan, gapo itinapigsaging ginad. Wan nga rod. Apag isupay mo't anak kaparada ti may sa alugan da itirwar. Iso anatupakan. Ibalay tayo. Awanan. Anya tinapasamak? Apay nga kastoy. Natupakan tilugan. Awan apulos tinagmamayan ti amin. Sanutay itan. Awan na pulos nagbate kada tayo. Mararamid pa lang ti balay anabayag nga inararapapa. Ang namimpinsan mo na napukaw. Kapoy tiging ginad. Apay akastay mo tinapasamak. Lakay, awan serbiti amin anay pundarta. Amin na sakripisyom ije abroad. Awan serbing. Tinapatag. Awan tinatay. Nang runay ti anak ta. Ay, naimbaglangan. Panaira na nga da pagadalan. Kandag iti trabahador. Naimbag ka ng karwarda dagos. Tano saan? Amangan mo, danatay. Kasano tapay ita. Kasano tayo amang rugi. Ada si Diyos, bakit? No da ito'y tiwagas na tatlo makaamiris ta. Aklunan ta. Ngamin, manipod nagsasarano ti grasya iti pamilya ta. Nalimpinsan na nagbali ti panakilangin ta kadag iti tattao.
Dahito'y kumiti agbali na palagip ka tata. Kita ang tinapasamak. Nagpigsa day jaging ginada. Ngam di balay ni tata insyong nga asidag ititapang. Ket polos asaan anaan-ana. Ti balay tangay patpatak darta. Ket adda iti patad. Angem apay anarba. Oh, Mare, da kayong matgayam. Sumarag kayo Agyaman kami unay, Mare. Mare, mabalin ka di ang makipagnaad kami pailaan ka na kayo. Ha? Ay, wala Mare. Awan parikot iti dayta. Ay, kinapudno na dayta ko matiibagami kada kayo. Angam imay kayo matan. Ay na, agyaman kami unay, Mare. Talagang awan sa bali ang pagkamangan mi ita. Saan mat ang mabalin na maturog kami ijay lugan. Ay, okay lang, Mare. Kan nawayamot diti balay. Iso na lang nga ta sana konkreto to'y balay, may Mare. Uray saan ang konkreto, Mare. Tasaan anan ano itigingginan. Wan matkit di, Husto ka, Mare. Ang wala, di ka nagsangit. Mapantayo di kusina. Adain sa gana ni nanang apang rabyan tayo. Mangan tayo pa'y. Tapno makainan na kayon. Mare, pakawanan da kami kuma. Kadagiti amin ang nagbasbasulan mi kada kayo. Ha? Amok ang naglablabas kami idi kada kayo, Mare. Nang ronakan ka. Jak namnamaan nga oray kas jay. Katrin ato da kami lata itinasaya at itipagtaangan nyo. Itataawanan kami. Awan day jayan, Mare. Baybayan yun. Parte tibiyag day ta. Nakasaysaya at ka talaga ko, Mare. Kat agyaman ak unay kada kayo. Mababay na kon kada Marje bakit? Ngamin, bulan ang tinapalabas manipod na kipagnaad tayo kada. Kasta akmat lakay. Kasta unay tibain ang marikrik na kita. Nga maawan mat maaramidan tayo. Ngamin, saan mat akas ka rin na makabangon tayo adagos. Ngam sa nabali. Man nakawat mat da Marji. Hey! Ha? Tata, anya day tayo matyo? Ay, nateng day to'y roday. Umay ko itad kada kayaw. Imbagla si daan yaw. Tapno saan nyo nagat-gatangan. Ay na, agyaman kami unay, tata. Agyaman kami unay iti kinasaya at yu kada kami, tata. Itilaksid ti saan anasaya at ngayon pakpakita mi idi kada kayo. Ay, baybayan nyo day jayan. Napalabas ang day jay. Lanay, roday. Di ka agpalpalangguan, no pumintas ti biyag mo. Tati kwarta nalakala mapukaw dayta. Agtalinaed ka anapakumbaba, tapno dada mapindisyonan ka. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.